Hello. Why akkam jirta? Naguma akkam? Jira. Mana kiyyamoo? Keessummaa maal? Haaraan hin beeku maal gooftaan dhufan beeku keessummaa maaltu jira? Yeroo isaan biraamoo? Haaraan hin beeku keessummaa maaltu jiraanii akka dhufus hin beektu siifaan mee ati onnoo hedhiitti ni kaan beekan gallaalii sirriitti natti ni kaanaaf hin fili. Ani keessummaa maal jiru hin beekan mee ilaaltu natti hin beekan. Akkoosti ani keessummaan akka dhufus hin beeku innis naa bilbilee hin beeku bara. Haaraan innis natti hin himne bare maal jeffaan innis natti hin himne hin beeku akka namni dhufuusa wajjin oollee jira miti maal naa dawwala. Naa dawwalees hin beeku kaa. Akkoo mee waanuma maraafuu qo'inaan dhufa bakka. Dhufee ilaala ati garuu dhuguma jettee namni jira dubartiin jirti mana. Ani hin beeku kaa obboleewwan isaaniitti sirriitti hin beeka garuu dhimee nan dhufa bakka. Eshi bakka dhufee ilaala bakka. Akkam jirtu hordoftoota yuutuubii keenya nagaa keessanii amma akkuma kaameeraa qabadheen dhufee jira kunoo barri keenya irra jirra yeroo isaan keessummaa qabatee manatti eegaa jira jedhanii gibbii keessaa naa bilbilanii jiranii keessummaa akkamii akka ta'es hin beeku mee olumaan laallaa innis naa bilbileetis hin beeku mee har'a yookiin ifa mana gaafachuuf ta'a mana seenee immoo meeshaa hin gadda irratti ol lolleessan immoo guutee yookiin sarpiraayiz na gochuuf danda'an beeku garuu keessummaa dhufee naan jedhanii warri gibbii keessaa naa dawwalamee jiran immoo gosuma dhufaa jira. Kanaafuu mee wanna ta'u wajjin laallaa kaameeraa maarii keenyatti hottormaan seennee wanna jirraannu. Jadus, nah, daulali nonton nanti tuh bang, oisti, mana menjamar ya nawaras ini ala aku gede nakal. Ada kita temannya? Aku gak cebun narak lalatan, engko dabareng sedai zo matam nam berusin agurut. Itu terbazir, engko nambah lagi. Nah, ini madis nyonya cubin kan cubin gasat mati dan itu. Apa ada terdaulat, Belum mak, arasnya, belum belum taruh semati dia win dah kau dia. belum jauh lah kalau enggak ya sumber mana ini enggak ada. Bete Ada win, bete semua nak anda tuh dah win lah setengah jam mana. Aral jauh lah sih, jam malam jauh lah kalau. Si zor bel itu bang dober lekom suko. Dah kasih gibi. Kan tak es soalnya semazau kan. Semazau nak tak es soalnya. Arne lah kata. Kois kan atas? Saya ulat kan kamu kok. ጭራሽ ሁለት ቀን አታውቂያትም? ዘመድ እንዴት ሳትደውይልኛል ታዲያ? አይ እኔ ዘመድ ናት አለኝ። ታዲያ ዘመድ ደግሞ እኔ ሲጀመር አይታለም አላውቅም። ዘመድ ነኝ ግን አውቀሽ አይደለም? እኔ እኮ አላውቃትም። አንቺ ሲጀመር ሁለት ቀን ነው ያልሽኝ? ዘመድም መሰለኝ እኔ እኮ እንትና ስደውልልኝ እንግዳ ቤት አለች ምናምን ቡና እንጂ ለእንግዳ ምናምን ብላኝ እኔ ደግሞ በቃ ወይ ልታረቀኝ ሰርፕራይዝ ሊያደርገኝም ብዬ ማሰቤ እኮ ነው ደግሞ ነው ለማንኛውም ተረጋግጡ እንትን አድርጊ። ኧረ እንዴት ነው ብጥብጥ የማይነሳው? ሲጀመር ምንድን ነው የማናገረው? ሲጀመር እኔ እሷንም አላውቃትም እንዴ አይቻትም አላውቅም ጭራሽ ሁለት ቀን ነው አናግሪያቸው እስኪ። እኔ እኮ ግራ ገባኝ። ዘመዴ ናት ነው ያለኝ።
እንጂ ማነሽ አንቺ? ምንድን ነሽ? አትተዋወቁም። ዝም ብላችሁ የተቀመጣችሁ ከመጣሽ ሁለት ቀን ተብሎ ሰምቻለሁ አይደል እንዴ? እናቴ ማለት እንግዲህ ማለት ፊራ በቃ ፊራ አንቺ ደግሞ ታዘባይ ነው ታዘባይ ወንት ነው ሳይመጥ ለገፈር ፈታይ ቆይ ሲማ ታዘብ ካንሱ ለገ ናንተ ኪም በቃ ወይ ግጥቶ ነው ለገፈር ነው ለገፈር ባላንስ ወይ ዋን ዋን አብን ድፍን ያራጋ ያለው ነገር ተረጋጊ። ምንድነው እንደዚህ የሚያደርገው? አይደለም እንደዛ አይደለም። በቃ እሷን አረጋጊ። ጂና አንቺ ነው ምንድን ነው እንዴ? ልትዋገበብሽ ነው?